Blessed assurance. Yes, hello. Mulan Anmay. Anmay. Awang na tau ngobu nyujing hadaw Sikkim Model School mabu. Kawang salam awang na hadaw Mulan hadaw China tamnam. Ani tamana hadaw taidam wang mandai ba. Tamah lamula jinga hadaw matawa. Second Chronicles chapter 7 verse 14 mataman hagi ngenang chausia. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land. Satamana, chausia do nginang. Okay ma. Ilak pa mulan da anmay ausin na tauba. Tamana hadaw prayer and fellowship ya si bu hadaw. Hang hiu tamana yung timbutai dem ayong aji hayang bu ausin na nguyok tige. Yui pay shubu. Ya panma yui pay shubu. Tuishaw hayang ministry ngoya boy hadaw using schedule sa taw yang ba yupa kembu jahaja mabu ya hubu jingna ausin ngoyok tige mulan da janang hayang welcome nemeng na mana temengobo taitem a circle of friends in Christ temana dangwana hayang topic ka peace be still sa Mark apong peli aling 39 maya kanya ngawlak teman pai ngawlak speaker pa chehena mo tangonang ada worship na wilak jingna ada teman pai pa aja panglingonang evangelist sipsagar asam ya ane teman pai vocation nya na kengna anghu jail evangelist KBB mission center ngonang ayang hada ma ani short sharing of ministerial experience ngawlak teman pai chehena ayam missionary do Nepal ani intercessory prayer teman pai nyanau pastor film ya wilak ayang message through song teman pai ada ma nyanau naum youth pastor Kunstatawan Wancho Baptist Church Arunachal Pradesh iya teman da loklak teman jingna ayang message teman pai sai bukia jahina motam missionary do Bangkok Thailand iya kawangau ya pailak ayang benediction ada macam pai nyanau wanli Sukawinyu Digital Baptist Church iyo mengibu hayang musawi tium ngoya pai iya lak teman taidem hagi ngona okay bang na temana taidem manchun ba temana cuina meng laklan menmeng kai hayang musa usinda cuina meng dengon anggi teman jahaja sising mencing meng lakina yupa kemawang ai ba as a kind of a self introduction jali apaganing sa teman pai hadau ma tau singoku tau yong gao ma pai bu si ha hadawa sa teman pai jahinau wang yu ngonang ia lapa village kumanok mapu presently ia teman pai hadau visit area students union vice president ngonang at the same time he is also the president of Lapa students union he is such an social activist cha man hagi ngonang muang bu COVID-19 muang peng mu emana visit ma hadau lam chu ne meng bua mon district man mo lan jing mu iman hage cooperative yang sau sana pai bu simba chang onang ani teman pai hada ma china mani iyo apuitan Baptist Church apuitan buman wonang hayang iyo currently he is doing his MTiv at Oriental Theological Seminary Dimapur ya teman pai nyano anang iyo teman pai MTH in ND department ma Aizol Theological College ma training sobu ayang she's going to be the women pastor of our Apuitawan Baptist Church nang umbung yang teman yo welcome nemeng nang do ani hadau ma teman pai nyanau Jenny Wangsha we all know about her she is also one of the YouTubers I should say teman pai nyanau Jenny Wangsha she is also a self-employer Bangalore monang bungi yang teman yung punya nang deh ani hadam teman pai nyanau Khengna yes she's also the head mistress ada teman pai punya into Bhutan mission field monang school ministry ma ani hadam nyanau wanli nang deh teman punya nang Sukawinyu Digital Baptist Church
Ani hadang teman pay nya now yingam. Hi guys. Yes, she's yes. Iyo teman apoy dan pumainok mabungonang apoy dan Baptist Church. Presently, she works as a assistant bank manager in Delhi in the private bank. Yeah, we warmly welcome you. It's a pleasure you to be here. Yeah. Nya no ngam teman itu introduce ni melaka. Mulan singlang. She's also the former youth pastor of Digit Town Baptist Church. We welcome you. Yeah. And teman penya now really missionary ngonang. She worked as a church planting missionary in Assam. We welcome you to be a part of this fellowship. Sempa melay nang bumbung yang ngayon mumayanang temano channel melay. Thank you. Bihar ma school ministry teaching ministry ngonang. Ujay hindik nginang nang dingyak po kay. Dekan pumainok mabu. Iya cembu yo ma iya senior most name yang lak. Ministry in case name yang sa ministry mo yun ang kayang po naging mara pumainok sa lalansing na yun ang alang lansing ok lak naging mara pumainok ma youth director bang pang panmani tagilang yang tayo ka ta sa tama chena yongang inang yongang at successor ngonang at label ba sa ba ministry to ba manda yang po kau na job tanang ministry to lak singna NGOs matuling ngonang mo. Sa NGOs matulang ngonang busi ba sa bapangli. Already introduced me yang lubo. Yung na Dimapur Youth pastor ba? Yak tau introduce na sa tau motan ngonang tau sa watana pumenok Thailand me hatugi sausan ngonang. Ni ohin kata teman introduce na amyang bu bulan ngo ba iman introduce na menggay. Sujai ở gì? Sujai Yongkao. Yongkao show đó Timor pastor ba? Okay, man youth pastor ba? Mani ichu ở gì? Ichu ngoya ichu chắc phăng của mấy nông bunga nang ano iya mani may UPS kunima BT graduate na mayang shop buja. Acha. Oh ichu. Ichu yes. Ichu na hang na lo buji ma. Ichu ngoya apu. Ane ngoya. Hat kami pa. Chai nang mu chai ngon ang gisa. Ai, patient mai bu. Hang na lo. Yung punya nang. Atama ati sing ngon yo hayang busai begitu. Ati yole semenang hayang sai begitu Sikkim school teaching ministry attending 5 years. Tainam, tayo ng wang jatay ha. Tayo kayo ujay panglin ng ipakya teman pay ada worship lead naman guys. Okay, malanda anmay. Anmay. Okay. Uman mulanda tinom mo Jesus Christ ayang salam hado chana damnang. Tay yedo buhibang ma ano kawang kenjing da kawang daminyong yang balak tinasa yung senior buhibak chama. Adogia kawang kenjing da yipai oga boy kadong technology media pai kawang da kamna tinasa hibak mai kawang mui mana tumana chude wipa adogia ya tuman se pachim bungiang yung mungmai nang yang organizer landa yung mungmai bu minyong phaba daw ngaw lan chana tamnang hema alang lan sa loklak sa tuman loklaka nang angjing pai gai wangdang ba hanggang kadong nang halan tuman adong tampase Matthew 6 verse 10 nana ngopu ado hamlo bangona Father in heaven sebo ado hamlo Father in heaven how we love you we'll lift your name on the earth may your kingdom be established in our praises, as the people declare your mighty word. Blessed be the Lord Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God
Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As the people declare your mighty word, blessed be the Lord God Almighty, who has said is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Okay, kawang teman iya teman mai dam nang ayang asa teman lokore hemna teman de monghum panang ayang yana tam nang ayang iya teman sipsi grace hado anyai panang monghum irang bukan ma Jesu Krista teman de monghum nang mong mai irang bukan de Jesu Krista teman de mong mai panang wangyang mongoplan de iya teman wangai yang tului mai teman ta nang halak hai sai pang nang jinglak yen kawang pang nang delak kawang teman pang nang katong yu ta katin ma bulan yo mo iya nang hai to yan tam nang ma bu katalan hospital mo nang ma bu katalan libu ngawan chai nang takku yang sang ngalan ma janang yang nang hai to teman hado gi yen hibak mai to gua kawang de minyong phalak hado yo tong wang tu jang nang moi lan hibak ya mulan hibak ya kawang de thank you se nang ayen ma kawang de thank you se ilakan mo ya kawang de uba nang minyong pha ba se ayen ma ngodang ayang to hado teman kawang de minyong pha mulan minggu ha mulan minggu yang kawang de thank you Jesus hado yekhaiba kawang de thank you Jesus hado biha anglai sama kawang de minyong pha bua iya mong habu hado chang mona kawang mong bu tu show chang mona wai mulan kawang de thank you se hero kawang mai bu hado describe ne men ha hallelujah hallelujah thank you Jesus thank you for the healing Lord Jesus thank you for the mercy hallelujah Yes, Lord. thank you Jesus Lord you are good hallelujah kawang nang hipo katong mayanang bohe pura yakin tumsa koni wala tumsa kohi nahi hallelujah Lord you are God tumsa kahi nahi Lord you are abhe pura yakin tumsa kohi Yeshu Masih Oh Mahima Tere Kai Sane Sama Kai Sane Yeshu Masih Oh Bahi Kahe Sama Kahe Sami Tumsa
कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं अंधेरों में तो रोशनी है तू ही मंजिल तो रास्ता भी है तू ही जहान कुछ कभी है तेरा ही नाम जिंदगी अंधेरों में तो रोशनी है तू ही मंजिल तो रास्ता भी है तू ही नहार कुछ कभी है तेरा ही नाम जिंदगी Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तुमसा कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कोई Hallelujah. Chawa, chawa. Kadong ma nang dia au yinang. Nang suci, nang kenbu, nang yana tambu. Adolan say dia minyong lapa. Ayang minyong ngambay lapa. Ayang nang da yi no lapa. Nang da mukam lapa. Yung makawang nang alan tuman. Kadong yu akan huyuy kan ba. Nang da mukam nang. Nang may busaki hen may lok nang. Ayang nang da yuk nang. Dilapa nang suci tuman ya nang. Dia nang dah hadau kia. Kalau teknologi media menohoi hadau ki imut kemlap tina se. Iba mamai mui mantam po tina se. Minyong payang ayang nang mong ba mahadau hem lokal lai buni miang nang tuman mui man miang tam pau se. Minyong bu payang sesuman me yut nang tolak se ba nang mong yo. Amen. Amen. Thank you. God bless you all. Thank you. Minyong ya nang Jai hang ở nhà ní anh để tụi mình phải hạt đâu mà ai trong tụi tại hạ invocation giúp lọc tụi mình nhà nào phải ngon nắng Jail Evangelist KBB Mission Center. Okay, awang na ibo kambuya sama menyong papo. Jai na mo tan hai yo le ni de yong menyong panang nang iya ada platform tetuman như ke paya chăm sóc fellowship ya la na nang initiative ya bu yang menyong papo mong mai wa ta China tam nang ano kan pe mengobu kawang social palan ano maliling yang menyong papo mong mai bu enak pa ta China tam nang numan mula na mong mayo petan ke tawa ngau ngai yo kan yo pa wong tang mengobu pa tuman nang achao ata pa menyong pa panang tuman yi mai ya poi yo ke sang ya poi nang ken bu nang subsi nang yayeng tuman tang majin da anga ni fisa nang som aya po po bu chung na menyong pa boy tini ka tong kan yimai bu chu wan yimai bu chu de mong sang lak tuman chu de yi do ning nei bu mayang mong meng bu mayang o ya poi ha to lili tang ma ka wang nang subsi tuman pe oma nang tang da jam sa pe ok lang na nang ha to technology moi mantam tuman tia ha to ma nang sau san yu palan kan pe ka tok ma kan pe ka mo ma yan nang ulan tuman akan jam sip chim matam nang ha to hipak yen amai moi man tam buch na menyong pa oi yen ka wang ni fe sa ka wang
hada chu wan ni maya poi nang phai mong chong nang phai khak shu tu ma nang tang da pai ok alo la no nyuk pai ok ong olak ching ni fe chang tu ma nang ngau ngo pha sao yen ka wang aching ha poi pak mong ma tu ma na hem ka ye ngau ka ye nang mukti siwa tu ma na hado he pak chu na dai nang nang ya ha cha ma tam pha hem ka ye ka wang nang mukti siwa ngan lok tam da pa hi pa yan ma yo ka sangwai na ta tam ngau bu ngau mak ma yang lok pu hem mong ma ka wang nang mukti siwa tu man mui lan moi man da lok china nang angan hai wong nang ya ha chao nang sap si tu man pe ka man yong pa yang ha to hi pak nang da fan pa chi so man mo wang tang ka ong yak tu pan pa yo poi to lan a sei pa nang mo yo amen Amen. Teman-teman banyak nau cemion. Ia ci bu menong mabungo nang hayang she is also the sent out missionary. Laos Southeast Asia mo nang hayang ada ba taidem yupa kembu fellowship mah nang umbung yang yo nga nang to teman poni ya nang. Let me take this time to welcome Ujay Timlay. Acha. Fellowship Pastor Timapur. Ujay Timlay naman pa yung mga Thank you, Ujay, for joining us. Sa teman tayo mo la iya sharing of ministerial experience sa teman macam na oyan ngonang. He is also one of the youngest missionary among our kunyak, or I should say, among our hado naka missionary yo may yo nga young, energetic and dynamic hado missionary ja hado singonang hayang iya Zangam bumainong ngonang, but he is being sponsored by the kunyak bumainong kuhima. No, ayan. Yes. Iya hado teman kunyak bumainong kuhima sponsor naman yang sumbu send out missionary. He works as a church planting missionary out here in Nepal. Okay basa nang di ministry experience hado share naman lang sila ibak nang di apatam nang. Mula de Jemasi. Mula de pakamai ka onga teman mula de pa tam bucing de teman limbu pa ka ong tami yong faha. Teman yui cing mengo ya boy tau ki bu social media kai teman de connected ne ka onga teman de tidak pa buca lihat ya teman pai brother Yole hai teman pai brother Motanyi kai. Lid ne meng yang hadau ki bu fellowship amai teman tang de ha tam bu ching nam ni do mong mai ya nang hayang ocean oyen ya bu fellowship mo omang nang naman do mong mai ya nang hayang we will keep continuing this thing hadau kai mo tamana you ya ha experience you experience like tau ki ngo bun ka talana ma bu depression mango bulana ngo nang abroad mango bulana tau ki bu lockdown situation kaya tau chine tau ki bu yong yahoo tai ngo bu chama tau ki bu initiate meng tam bu chine nam ni do yong mi yong fa bu ngau awang na chai tam nang sa teman bai brother Yole achinga aching tau cheng ma achinga ngau tam na actually konyak ngau aching wang nang at ngau lak chine since I'm not into it so konyak ngau anda naman si sa achinga pok ngo ma naman you just make it yourself not naman ning taling ya lak chine sa do ngau tam nang theological journey da tailak chin tawa yong na hamamu ta engo bu se yang atau theological journey da kawang nyau lak kawang lai nyau lak chin se to ke discipleship bible college ma 2014 ma to ke yi tayang pada mo 2019 ma graduation meng tam bu ninga teman bai konyak Baptist Church ko hima iman kaya iman ching mission field East Nepal de to kia teman mission field de takai se ada approach Charlie to 2019 June 1st week ma to kia tabu nang atau kia tawan de to among ma yong tai nang tai yang ki means Nepalika telah na hang ngok lak se yang hangi palam iman ada approach ne meng lak atau ki yong attention cha phai to kia tawan de border ngoi tau ki yong attention ya tawan de teman pemainok la ne ta ya yang ta ngwan de bas ma obo ong yang tawan de ada yong tension bai ta ngwan de ka ong ada ya ha ma tau ki chutai ma tau ki phayang ki
ai Nepal na ka talan ma bulan ka wang hisin bulan ma ngo nang iman dia nang you will win them, you will build their heart and soul through healing se yang at yung clear vision ka wang bas na tawan de to kia at mong chang at chude ma to kia vision pa tam yang to chalia au ba to ngo lak nyui de pai asong wa de ngo wa do taman pe missionary pa I pangong semin wa do siong kata I pai ngo lak chine se to awang na to ki ka do nyui ma to ngo pa yang ki se yang ha do nyui ma ngo pa yang second step ma to Olabari city ha do nyui ma Olabari city ma au ba to ha do nyui ma ngo wan de yong among chang ma te yang ki ai ka wang tawa nang ching de pai wa do city ma bu ka talan ngo nang iman da hang ke yang ato appeal na meng lak sa ha do ba ma yong lockdown na ngo ngo bu yong ka wang de yong ngo wan da ai nang fellowship ha do nyui me cha wang to se yang among chang ma yong kang tai bu ching na actual pa to tai bu nyui ching yi chi ba for timing ha do lockdown na to ke meng tai meng tam bu ching na Olabari city ma do pa ma I ching ngo bu hi pak cha ma hado nyoi ma mu nanga yok nok wang to se among chang ma yong kang to ki pai bu ching na hado Olabari city ma to yok nok to ki wang yang ki ma wang 6 June 2020 ma to ki just home fellowship ma to ki wang yang ki hado ki wang yang hado ma December 18 ma baptism ka ta cha hen du ka ta taman ji da pai yang one woman she have accepted Jesus Christ se yang atau pai ma aching vision na atau town yi chi ba to yung ta ingo nan ki ta ingo yang ki means city ma ka talan ma bu to ki ngo to bu de approach lak ching no aching ha to ki ka talan bai deal lak ching aching ha wa na ngo hayang iman no atau ki bu lam ma yi tai ba to ki aching ha yoi business to ki ngo bu ching na iman hatau nyui chinga aching na appropriate na yimeng lak se to ki tai yang ai ching da hai ong lak se mong chang ma tau pa ni se pa chu dai ma tau ki yong pai ngo bu ching the first step to ya wa third shifting hado talibata senyek u nyoi ching da through some friends hado city ma bu friends lan pai hado ching da cha ma ong yang teaching institution angi pango ya poi hado lili ma ngau yang iman pai wang yang hado nyoi da to ong lak nyoi se yang talibata hado the survey ne meng atam yang hado the ong yang ki hado ma ong yang to teaching ministry iman da hado ma ngo bulan da teaching teacher se to ki ngo nang hang le si ma Nepal aching ha taman gospel openly share lak ching da wan bu nyoi chang ngo nang to ching na iman da ngau bu pa sa to ine teacher hai se to ki ngo nang se yang time ma to ki nyoi ching da akan da wang nyak au pa ngoi yang wang nyak hai som ka ta yong man pu gi pak cha hi pak ma to ki nok to ki wat da vai ke ma ngo hayang boy it has been already 2 months to ki pura totally lockdown yang ampu to kem da yok pa to ki sau siang ngo nang hayang ba adau sau ma nok cha hindu taman pai taman wang lam ne man meng bulat iman nok sa cha da appeal ne approach ne meng atam yang ai na man ka wang de taw pun yau yang iman de ngau tam yang iman no puile asong wan ne na kale ngo pai ka talan taw jina iman de approach ne meng taw de iman na gamis mai sing bu jina at accept ne meng atam yang iman nok ma ai hat wong ni fellowship an man nok ma ya ha se yang to ki request ne meng to da na man really ka tok ni ka talan na missionaries land yok ku wong kai iman ai ka wang jing ne se ba taman yok ne nyui jing hang ne yi pa ne se iman taman wang lam ne meng bo yi chi yang bo iman nyui jing Jesus Christ man glorification palak nyui ching iman nok pa tam yang hado ma taman fellowship ki pak free ma ya apai ngo yang ki hado pa ma to nok te yo pa khama su cheng nyau ke ma ngok wan de ma bu ka talan tak hai ten mu phai sang ha so jiu phai ma bu ka talan to yang ki atama ya tu ado ni pen atama
mik atama pamtang ta hangyang itak bulan ma abu tau yang ki awan de iman the approach ne meng atam yang Jesus Christ ta cheng nyaw atam yang ocean ia healing miracles to so 2000 years back mataman Jesus Christ ta ling bu cheng ngau atam yang iman hado saki ne meng atam yang over tau iman de yop hado yop ku pai ning hado 1 day 2 day gap between 1 day 2 days ma iman healing tau saki tau pai yang ki teman wang lam ne man meng hado ching ma pulat iman ka ta nga healing tau ki Jesus Christ tau mai bu kai tau bu se ibu yi chi hayang boy taman ating lak bu Jesus Christ ka ta de tuiling tau ngi yang tau yasana pai ngonang tau chingna tau ma bu taman naman meng bu ka ta iman no ahi pa Jesus tau ching aching sing yang sa apa tau ki ngonang hayang tau pa ma ka ta atam ma am hami sidi ma ngok tau ba tau nyui ching ma bu nok sap cha iman ching iman nok hado iman nyui ching hado ma ngok tau bu ching iman the plot of land 1 katha 60 by 60 katha hado pai ngok nang hado ka bang ching na se yop nok wi lak ching na se iman nyui ching tau se yang hado nyui ching sa pa ta man yop nok wi lak ching na se aching hado ke tamang ngok nang hawan de aching ka atalan hado nyui ching ma bulan de ngao tau ki iman sing yang ka ta atam sa apa opinion taman jisu cheng ya wat opinion hado prosecution yu chi ma taman de kha bu ka talan ma bu nang tau chi iman tau lai Taiwan de hado fellowship ya ngok bu nok iman nok bulan de aching ha yimai bu iman jatlan ka talan tau ki ngau bu se mani taman yop nok we usually take on Saturday Nepal ma hat nyu ni ki hat vok ni ngok nang hang sima in hado Nepal la yu calendar ngok ta wuching ne tamana every Saturday is for us as the Sunday hado ni tamana fellowship ya mani ya yang taman tau ki ngok wanda hado apa mong aching hado ki hado malik pa mong aching hado ki ngi buchina ta openly either share leng ye ngau wa tau ki taman aching ha neighbor sai hado taman jatlan imano jat yong nang iman thapa jat nang tau chine iman ka talan pai yang taman de tau ki ngau nang taman no yom no ko cham ta ya se yang hado nyoyo naman pai ba hado nyoy mo yom no giling ok la ka ja si iman yom nok ling ne ta tem si iman nok te ngau bu ate direct ngau bu yi chi ba iman nok pong lan de ngau bu si apa mani ate tau ki ngau tam yang ki hawan de tau te wa oh taman de Matthew lai manyan bu ki Jesus Christ ching ne yong wan de ka ta ma bu tau ki opinion opposition tau ki ngai lak se te wa tau ating yang se mani matang tau atau te pai nang hayang boy among matau ki te wa hangwo situation tau ki bu pai ya boy we will just keep on going iman hangingau ya boy taman hado yi chai lak hayang boy Jesus Christ chenga nyau he tau ki tai lak nang tau china atau apalando atau nok pulando to yung may ko inyo tam yang ki hayang Bible passages nan hang sin Jesus Christ ta nyau ne Taiwan de hang hi pataman de persecution he hangi ngai la atau cheng yung iman de ko inyo nyau tam yang iman no yung mong ha maya taman to ki an dang ngoi se nap ning ta an dang ngoi se taman yung fellowship ni ma ya yang atau ki yi yang ki tau china aching ministry aching tens me ngonang tani ani attention aching atau ki ngonang more lockdown pai cham atau ki situation ma tau ngonang tau china no man aching ministry ching ne atau nyui ching ma yop nok ating ma vi ok lak ching ne senaman atau ma ocean cham ngonang taman ba simpalan naman yoy ngo bu nyui ching ma pumai nok lan to aching ne aching ministry ching ne yop pu ma yelak ba cham ngo kayo se naman si sama halan ngau chai tam nang lande jemasi sa teman pai intercessory prayer ngoha we all are young and energetic but among us teman pai as a pastorship chunyang pastor da teman pai nyanau film ngonang tau kema adu intercessory prayer adu bulak chine hepak eda phanang tawa it jingjanga introduce nemang lak meaning anang teman muilan singnang she is a dynamic preacher at the same time socio religious reformer, I should say, yeah. Yes, she's not only a preacher.
multi talented hado jangwa nang ma chu dai ngiang yung admirable teman haki mena okay masa hado intercessory prayer ada wulak na ibak nang da phanang tawa teman muilan man yo pu hipak ya ganing wang chang mengopu pa hado pa an pung hipak mai chine se nang da jam ni minyong bo pa pui teman mai ma pang hengoi pu hango yin nang hayang pui nang sapsi yang mong ma nang ni halam tuman yena mai ma cha ki mo pau de ka ang bu chine se nang da jam ni minyong bo pa nang deni hado ka tu niwa hang hi ching na nyam bai ye sing ba ling lak yi ling ok kem lak kan da ye kem ok jam noi sau xia mong ning nei bu pai nyam bu pai ka talan ngon nang ke hang hi pa ngau ting hayang hang hi pa ngau lai ha do ye sing ok ha do ka du nyu ma pu nang a sing nang tia ha da ba nyu ching ma nang ni halan tu ma na nang de yo pui ha do ka du nyu anu ka du nyu mo bu yan tam lak ching na wang yang wang yi amiang atu amiang hayang atani bu hada wang yang wang yi amiang mo bu yana tam lak chine sa tuman wong ka ye yu oklak hayang boy nang ka ya nakshi oklak tau kai tuman chude mong sang nang yak ta pana pa boy anyena hada ka tu nyu nang yanya nang pawatik ya hada ki bu atu amiang ma nang nya halan hi pak lo linga sang ngona ta tam pa sa nang de yo boy anyena hang hi pa hada corona virus ta na me no pu doctor nurse lan frontline workers lan ngon ke iman ayen te itaw nang sapsi iman pai omshi hayang opa kawang takitin palan na meno wan de iman ayen hayang iman tok pai si sama nang asoma aya hayang kadung nyu wi palan china sa nang de yopui with selfishness for self benefit hayang iman men mai taw lak china iman atuiling na tatam hayang poi opa kawang ngauting ibu pai with transparency lingla kangingon nang ke ta ting ngauting pai kaksua lingla china sa opa nang ya ha iman pai omshi nang iman da chude mong chang kan hai mong emai pha tamshi nang iman mong chang epatamshi public new halan pong de yu yang lingla kangingon nang ke hadaw lingla china sa kawang nang iman chude iman mong chang da nang kongshi opa nang de yopui ma bu ka dalan nang sing bu yenang hayang nang ya pu ching na nang de nyamai li pu yenang pu ching na se lenglak yeling ok imana ka ako bu pai ahung mak tak bu pai enye ya lak hadau de hai kanyang hayang yumen mai taw lak ta hai kanyang tuiting ngauting hayang kaksu yeling okpa katalan ma ango nang ki upa nang de yo pui hadalan pai hoklak china se ka tu nyu wong kaya hayang ka tu nyu ie mai kaya yo oklak yang hayang pui seling okpu panang yak ta panang bunyi we palan yen nang chuanya tuman ka tu nyu linga yilak china se upa ka wang bunyi we pa mai nang linga tampa nang lia tampa hayang nang iman the wisdom pa tamsi understanding power nang pa tamsi nang pa bu wisdom hayang understanding power pai semai bu pa mai iman tuiso linga okla china se iman na yen nang ayom ya sanang de yom nang missionaries lan mang onang akan pipi ma anyena tuman konyak hayim lano nang tak so ma yong yang akan pipi mangonang iman hangki pu nyu ching ka muk ma hangki pu ka talan pai tuling sau sana ngonang ke nang asing nang iman pe nang om si ka do nyu chude konjong kaya yu oklak hayang pui nang pa pu chude kaya nakshi oklak hayang nang pa pu ado ya ha wong kaya nakshi oklak tau kai iman ngo pu nyu ching ka muk menang ya ha yong shi hayang iman tui so ma aleka peng ma ya leka chalo na thailak chinna so pa kawang iman pe nang om pa hayang pa kawang iman ayana iman ngo pu nyu ching ka muk ma van tik amai na menga tampa nang ya hawan lunga ma tampa ngayong opa kawang iman tui sama okpung yo oklak chine se kawang iman pai nang ombung ho shi sa nang de yo pui sanga so shi tude mong sang takasang po hang hi pai ho na ta tam hayang pui opa kawang iman tok pai si sama nang alang buya ayana may manang pau de ka ang pasa nang de yo pui tuman konyak chati dilan chine se nang de yo pui ka dong nyu we lak chine se we nyu we pa amai nang ma nga ya tampa anyeno pa ka wang tuman kunyak chalalan yo mo pu nang chude na alang bu pai nang ka sa mayong lak hayang tuman ka tung nyu chat we lak hayim naw yim lan na alang bu pai nang le tampa deni ka tung nyu chu he wan yemai bu ching se education Maya ye pa ok hayang pui nang de yo pui hadau kaya hayim naw yim lan pang pa tai na ta tam chok nga pu ma ye shi ko ma ahang ga nyue se anu ka shi ya halana lo helam pu ma ye na ta tam hayang pui hayim naw yim lan iman tok phai si se mo nang alam bu ya nang kan ta mung tim pu tai da pu ya ha kaya ma tam shi hayang pa ka wang win chai bu phai nyu hai palan nying ma ya yang nang nying ma ya yang wang ngui pu hayim amelan cha pong na chong la china se opa ka wang iman phai nang om pu ngo shi se nang da yo pui
ayang opa ka wang tini hado ka tu ju he wan ye mai bu chin na sa akan pi ma tuman nang ajau kham chung ma cha na me yang sa pai cham na yu ok yang pui tani bo hado ba pandemic hipaka opa ka wang ya ha ma ye ta bu hipak na me na ta tam anu ka shi ya ha na tuiling na ta tam ayang pui tani bo hado pandemic ka nyulom palom ayang nok sa phong jong lepi bu ma Jisu Kristan nang ya apai bu hipak cha na me ngatam pa Jisu Kristan nang pe relationship semai sa linga yi bu hipak cha na me ngatam pa tuman chu de mung chang kane mung tuman ating lak pu ya halinga yi bu hipak cha na me ngatam pa tuma ya hamuk e patam bu hipak amai cha na me ngatam pa sa nang de yo pui tiaw hado man nyu ching ma nang ni halan ocean opai nang de yo pa kam bu hipak ya la china hayang tuman cha hai cha ya hama shin lui tam la china sa sa pa cham yang ngon nang ke iman apa ga nyu ching ngon nang ke iman hang hi leng ngon nang ke nang shinang iman tok pai si sama nang alam bu ya mui iman pu wang ngoi pu wi nyu pa amai lan cha pong na me ngatam pa o se hipak amai china si munyang bo payang tuman tu de mong sang hayang tuman wong pong tu sau di kong kam bu nang yak sa hada pa na payang Nazareth Jisu Kristus man ma yo pui upanang mong yo amen Amen. Wrong yang. Hello, tao ngon Che na ang now. Mà tay chấm tay ha sa teman hada ma message through song sa teman phai nhà nào nào om ngõ nang lampong siang ha bumenok mapu hayang youth pastor duilinga Pansa Town Baptist Church ma Arunachal ngõ nang. She's also one among the multi-talented. We can see she has her YouTube channel. So if somebody hasn't subscribed, so teman mulan na ijing YouTube channel teman follow na me onglak nhà nào nang dihibak ya patam nang. Mulan dan mai. The song is No Greater Love. Before I knew your name, you knew my every breath. Before I found my way, you knew my every step. Before I found everything that is, you gave it all to me. No greater love than this, that you should lay down your life for someone such as me. I'll spend a lifetime wondering why the beauty of heaven is here in my heart, and I know there can be no greater love than this. I never understood how merciful love could be until it filled this place, light every part of me, and I would give everything that I am, 'cause I have been saved. I have been saved. No greater love than this, that you should lay down your life for someone such me. I'll spend a lifetime wondering why the beauty of heaven is here in my heart, and I know there can be no greater love than this. Praise God. Thank you. Teman phai chai na khung jai yêu to tok ching ha bumenok mo bungo nang hayang yêu teaching ministry ma asam ma tuiling ngo nang sa teman phai chai now ujai nang hipakya teman da kawang ngau ngau lo ching da hipak nang thai apadam nang Wang ne Mulan da an mai. Anh mày. Hipak lo wei jing ngau lak. Sok no he ngau lak. Với sok no he ngau với hipak ma teman Mulan ne kau ma bu mo himan da lak se teman Mulan yu puma yu mong chang ma yu petan gai. Ayo ada topik sun gu si. Hang hiu chu de da man bai. Yang ini chu chang jing computer sa tau sut ku chu chang lei ban do. Hado peace still mark line ma bu hado te ibai. Te ibai mai. Hado wa yu ang ada relevant. Hang nei sa bu pandemic ka
muilan nyui man ngai bu nemeng muilan the ministry the challenge nemeng bu nemeng muilan life the challenge nemeng bu nemeng tau nemeng da bra muilan mong ma ya ha ma nyambu aniu toloi je mai bu hatau pe muilan hatau ki ngon hatau ma tau cha hatau yo ma tau cha hatau te ngai peace still hatau chude de pe bu ju ne tau mam ja ayo da hatau topic tau sunai da mang tau hatau ma nga ma se i yang ai tia tau hatau ma ngau lak ju ne se shok ko noi ngau la aja tau pa ma teman muilan moi man tau la se tenang tau bang tau kaung de yup kan सबसे मतलब दा चंदा कमिनांग बखन बु था बंग दंग खवांग अयान हे बक अमेजिंग ने से मन्योंग फा बुई तवे चम से बंग दंग खवांग तिया नंग हालान तमन युयोय कम कदक में मकनोय जिंगे छुते इयो बु न्योय जिंग मंगो बु तमन तिया हादु पा न्योय जिंग मा कांजा मा चम्या ngai हादु की हे बक या ओपु तमुयो इलाक पनंग द मन्योंग फानंग तिया बु मोंग मा हंगी बा तवे हंगी बा खवांग ngolak chने से नंग तवे तमया बै orang kawang tau yan chudai chido ya ha kong kamu nangai chunpa hayang ai sok no bumong de ngawan de tuan moilan ne moi man tau kolong ne nang irak pelam bui base nang sayak te pan pa yo pe yo pungolan di liu pa nang mo ayo amen ka bui lak pa wang ne adu ibu yan hi pa mai ju nei kong di lak pa mnyong pa niu tia bu haro tai tam wang ba teman chembu niu chem tai no ok niu achem no ok tawa teman ya mai ngonang yang berhadap batai tang obang bam ada kau ngau ilak junai se pa bu junai channel yo le te manyong panang no muilan de ilak pa manyong panang ngau ma dai ba tawai mak pong pli ling telem manga ma bu tebli macha se yo se tawai muilan jeng ne taw ko nyak ma i gan taw ni over en ngoi chi so yoi pelan de haki i teman cha ye chan de vin ha iman này không tự yang này y suốt tệ ngõ bu y sang tàu ông hay yang này lâu y sang lanu tàu mẹ ngõ yong này vong năng bu hay quay sĩ bằng khạ hay yang này yang mọc bu tàu cái ấy y sang yang này mai vang chỉ số y sang ở công gì mẹ yong mày ấy xí tệ ngõ bên lan này y tệ lui hay yang này y có nhiều ba teman mak này orang ge nang hangko yite ibu ah si so lau yang ai wang yang de ti ai ngau lak tự cái yang này yang mok te i chừng ngày ngọ tự wang yang là cái mạ hay yang này vâng mạ bu ayong ngọ đâu phê mà chỉ so ai iman te i hang này naman te sen nyam bu si naman ma teng lak bu yenang bu a hơi bôi iman yo ngai nyam hayang hơi cái tay ngao vậy why si wang ka hay yang chừng yang mok lan này nó hôi ngao chai tàu au si chai bulan ada saya dekau ngi lapa muy manfa teman ngao ma sa le wan do teman tinyi bu teman ngok bu ya phan tinyi bu teman ka dong yu ya phan de le wan do nham lak ne mong sang lak ne mong meng lak ne kan phi ma tau ngi nang ha do corona virus sa ngai bu ji ba alam phi ma lan cha ka dong yu kan phi ma lan cha teman này tây gì đâu bu teman này tem mai jengok bu ha do ngai bu teman ngi nang every walks of life everyone from different walks of life has been challenged dia ha do ma ministry ma ngok bu lan cha ji heng boy alo government ka so ma yong ai ngok bu teman seba tan semnu lan ngok nang every walks of life has been challenged in a different way teman này mơ wang bu wang beng ba 2020 wang beng lockdown ne meng a show de gi 21 wang beng ma ba tàu đừng lắc show tai tam ma lưng ai bai si bu heng ba over 2021 de teman này ya phan ya bai ha do khong kem bu teman này ha do lưng ai yok ha do gi ke ma yok pa teman sa do ngoi bai na an yei nei thawai teman tia teman pe ngau hu bu a teman yu nyu jing ma teman yu ba shu bu ministry ma teman yong yong nang and I think those of us who are in a ministry we are facing different kind of challenges hado coronavirus bai bu kai teman yong ai tai ji tau bu I ne yo bu challenges teman da yong ai hado face ne nang it could be a mental challenges it could be a
physical challenges, it could be a spiritual challenges. Ane teman cha coronavirus social hadau chem kata ada pemnek bukai pak yang si ibu jengai social distance no kong kembu hadau social gathering kong kembu pondok si ibu jengai sana lan lockdown mo yang teman chen de teman kawang de yup kem lok jengai she halamnya hat vokya hat nyuni aniu hat cha de ngoi she teman hadau ki chembu kem jeng yup no ka pon yang teman hagi ona hadau ki mo bu hiba ma teman hadawa jeng chamai ji hadawa Nagaland chamai ji hadawa karang yu akan phe ma hadaw ki pon bu lockdown mo bu jne hadaw ki pon yang teman hadaw experience ne yang paina hadaw ki bu hebang ma teman anyai nei ministry ma ngo polan hadaw yo ngai anyai challenge face ne yang bahang shi number 1 ma teman muilan theological institution ma train ne yang shi hadaw ki bu ministry ma train ne yang shi bu hang bu hadaw ki bu pandemic jine ba teman na train ne yem hadaw ne yang da bure anyo teman muilan yu be shu bu hung ho hadaw hung ho be kawang sâu san bu ne yang da bure muilan ma hadaw cha ki bu hung ho muilan ba jina hadaw ne yang da bure teman yo challenge no number 1 high challenge online da dialogue bang kong kampu online dialogue online me teman worship ne meng laksi bu hadaw online ma hadaw pumai nok anyo teman sâu san bu muilan hadaw technical or hadaw angge technologies hado kong kemo teman gifted ije hado chun bu teman muilan man bu ije because it is a technical things and there are people who are gifted to in handling all these things hado na meng da bro temana amanda bro aman bolana online me kada landa pumeno kada landa reach up na meng lak chumi yo teman yo oppo hado yakan challenge supaina aneo atama hado ki bu gifted, technologically gifted. No, hada ki bucun bu ok apa nangai hisama yung ay hada online video lang ok online message sun ok ba hada pumaino kada landa jengoi ok hangne pumaino kada landa hada technology system chun bu yok. Iman hada operate ni meng bu yok tu bre. Hada ki there are a lot of gaps that are happening. And yo lamchu pa ma. Mabu saat teman bhai New Shad Fellowship Pastor film orang teman aging video teman ai ni je YouTube ma tau na hado gift chai bu jole ida wang ne appreciate ne bu hado they not everybody has that kind of gift hado no meng da bure no atama hado give mo ya boy urban rural places mo da bure iman ai network ye mai bu kai ye mai bu kai hado ki bukan a lot of the hado pong pei bu hado kai teman ministry smoothly lenga yo ok bu kai teman yo ngai frustrate, depressed, no. And the last thing is, teman yoi colleagues, cambayuk nong basau san buba, cambayuk nong basau san bunyo. Hado lan be teman jam no, we started comparing ourselves to them. Hey angai teman ate buba, comparing to him or comparing to her, my ministry is so insignificant during this time. Tawa hang heleng boyok. Tawa hangi ma Richard na miyang buyok sa teman yung pastor ni miyang na. Aboy tawa tiya teman na ihu ba? Oba teman na awang ba ang balanlay? Hado ma First King chapter 16, 17, 18. Hado kong kumbo de ilay bande. Oba kaawang ngay Elijah hiba daw. Ahap ang ba? Ta ingaw palak sin esa liya ba? Ahap ang ba? Kaawang ngay. Ahap ang ba? Northern Kingdom ang bayoma semeng buba. Mo engi. Hayang boy hataw daw kawang ngaw pay rak sa Elijah daw tong wande Elijah willfully he agreed. Agreed na miyang ngay ngaw pa bu. Ngaw man pa man ba ani bu balik wang peng bong daw nim no ji alak. Hataw ngaw pa so yang ngay next what God told him. Lord nanga Cherit ka dang noong nang alo tau ma nang tau ma bu fruit ma bu yang lap tau ma nang do ravens kunyak ngau ma ravens ta hangi abai tau ha de ravens ka ye nang do bread pelak nang halak pelak matemana hado reverse perspective matemana over le bai tau raven hado ha ja ha yong ya la che yong ai aggressive wa yong ai
yeah, like they know only how to text from others. Bu pa bu hado ki bu tau kind attitude anang bu ha chang ngonang ha bu tau ha kai itu ha yin palak cha ha tau ki ai Elijah hi ba do ka wang ai ha tau ning ngai dam bu isolation ha tau ma teman hang sing lak si ma sometimes we need to isolate ourselves, we need to slow down. Teman muilan teman hang hi ba speed ma teman kem ba ya ba sometimes we need to slow down, settle ourselves and seek the will of God, what God is trying to tell us. Isolation, we might be thinking that we are not able to do anything. Yoi study na miyang bu yoi di study miyang bu ani kawang na yoi da hangi ngawang ngawoy abe hadaw chai bu hipak na teman na miyang bu na miyang mayong agaw ni miyang lak. Bu hadaw hipak na teman ay mabu nap cek sa teman muilan social media chuna nap cek sa teman na oba mobile phone abe everywhere there is case hasen ngai biang kata hasen li biang vaccine na jemai se biang vaccine na mai nang gi se biang vaccine kai kara libu se biang vaccine kai kara lancha li se biang lancha mai nang gi se ha to ko kumbu teman chute pay yang teman chute we are inviting all the fears and confusing to ourselves and we are not giving time, we are not giving a space to God to speak to us. We should slow down from our life, slow down and try to listen to God, what He's trying to tell us. Teman tiabu lain chỉ số pelan lan yo ngai mok pu yo ngai nyam bu yo ngai mong abu hadang ina chỉ số pelan lan siong bu ye de lei ban de chỉ số pelan lan na nya ba ne nya ba lan ngo angi ano imana nya bu ambu mong op si kelili mong yang gi and yo hadu incident happen memang ba same kelili me hep ngai bu hadu incident ngona nya ba lan iman jeng nang jeng hadu jeng ching nang jeng hadu kum bu iman sen bu dan ngona lan chứ bụi nhau ba lan gì chứ, hả bụi nang sinh bulan, hả tôi giang sinh yang phải lan hoi iman hay trên này mok hay trên này mong Reverend au ha au sa thì bụi tàu nhạc và grow, hả tôi thank you chơi điểm này, au sa, au sa, hả tôi giang sinh mà iman hả tôi mà nhau mà trong bulan, hả tôi giang sinh mà giang mok ngay bụi iman yok ngay mong Hayang bu tani bu cuma tani bu coronavirus temantang tengai bu ba. Nobody is prepared for this. Nobody knew that it is coming. Hayang bu hado teman dapai bu jene teman muyan mong abu. And tahu ihu ba. It is okay not to be okay. It is okay to be feared. It is okay to worried. Hayang bu teman senglap cha. Hado ki ihu ma teman mai senglap cha. Teman jeng hado khi bu situation jaya teman da kawang ai no chapa opportunity chapa dia sangai ni tenia coronavirus as hoklak soda and tomorrow there will be a post corona hado post corona jene temlak jene teman da mentally spiritually physically teman da temlak jene hado ki ba phau dia chỉ số pelan lana hado yang jeng ma chỉ số pe hado ngo ban da hado yang Why si bang kha bu yang mok ngai ban do iman yo ngai nyam. Hapoi tau yang mok ngai ban do iman nyam ngo ban do chỉ số iman ve ngo yang gi. And no, they are the same disciples who have seen all the miracles that Jesus has done. Kata li bu kata yang ngai ji bu tak pa kata mai tam bu muk mau bu kata ngi na tam bu hata kum kembung ngi bu penangan ngo na. But when the storm came, they underestimated the power of Christ because they did not put enough faith in Christ. Tau ki temanu sa muilan sa kawang sausan bu ka sau ma teman muilan ha gengona. Kawang sausan kawang mai bu jang i kawang tau ting lak cheng nei sa teman pumeno ka dalan dau se nu ha ge non believers lan dau se. Ha tau ki teman ha tau ki ngau pe bu ka dal ngona.
mà hadau mà teman này nu teman kawang mai bu jang I bai ha bu tani teman do storm ki hadau ki hawana teman nu chỉ số pelan lan mong abu ka ba chỉ số mà den kawang da tengi lakpa chỉ số mà tengi lakpa teman nu hadau ki mong sang ngok ka teman su pu jia hadau kai tia ta wei teman moi lan do so kono bu ngau ma in course ne meng hu ba teman na yong moi lan hadau chu jemai bu ne meng do we are going through this storm. But let us not forget that Christ is with us. God is let us pause, slow down. Hay ngày kawang này teman da hang hi hadau situation gaya hang hi ngau hang hi teman da temlak chinai se kawang kai tam hang hi ngoya pe hadau singlak chinai teman moilan yupuma wong na no nyai nei chỉ số的登录不被他们还都给我还都因为不注册嘛，他们每年刚的登录嘛，光那个我伊嘛蒙他们我还是每年的少个那位还都刚我被还都给蒙录进来我的，阿门，阿门。用蒙没呀能，我这mu还都离不 topic 还都没呀，反正刚嘛行个，他们10 วัน看不要不伊嘛呀，反正itulah yang hangga teman itu sama ikak sama dengan saya teman ya hama kia sendiri temu dengan yong menyong panang saat teman tai dem akim da so bai bun teman yupu pak ya yupu ngamuk na ada ma teman mui lana kabang da menyong pha yang ane ada ki bu sa tau ibu ku ya ju hewan ayang semen lambi bangoi tembu jingna tenyi bu ju cha ma teman Taiwan da kalau you kata lana yang nebuat teman dia juga yang ibu atau mongso yang apa dia yang ayam besar teman dia atau macam modal ngau buki ya kisuma teman ya panjang ingau teman mongyong yang buka telan tapi mong hai yong ha tapi ibu cuma teman ya hendu mau lu tahu lakia semua bukan mah bisnis limbulan dan banyak macam mana aja ya atau teman benefit jam lak aja Iban hadau celebrate hadau na tahu ya teman hadau teh kau na menyong phang wala chu jam teman ngonang tahu kan mah mỗi lần này yo lingbu ministry mà hagi ayan namai mengo bu jingna kau na menyong phah ani yishi bu ma let us have just a kind of hadau prayer exchange ngo cha la jingni yu pha teman phai tia hadau ma u mengo bu overseas missionaries teman phai hadau overseas missionaries teman peli ngonam sai bu ge teman phai chehenau motan and chehenau hengem imnia Bangkok mengonang tahu kan imni hayang chehenau ayan Nepal mengonang ane nyanau Jimyun yêu Laos mengonang tahu kan overseas missionaries we have 4 overseas missionaries in our midst tahu kan sai bukia overseas missionaries landing na hadau mon Atau sa teman mon ngo bulan sia mon ma ngo yang ngo su yang etenem yang bulan hadu service ma nyanau pastor film he awi si apa nyanau dumni atau overseas missionaries imagine ne yukai ane chamba maturity ti mambo mo bungina ti mau chehna mane chehnau yongna hayang chehnau uche tim lai hayang uche awi ti mambo ma usingo apa Numana aja interstate missionary Sheila kaya evangelist Sheila kaya temana Nagaland tahu yang atuiling bulan sa hadama jenewang sa apheng tahu hayang jehna phungye nyanau Shelley iman jingna mabor mango su bulan naman yup kai hayang interstate ya ani out ngo bulan aja temana oce monan temana Nagaland ngo bulan teman hadam ausin yang wana gi iman yang teman gi yup ya Hatau alau jingui belakang teman atau teman mong atau ausin atau taidemas atau fellowship umum ya baik teman jaga jingui yup buat change salak ibu ayo ane teman hagi teman pam atau yup lak and then at the same time ane alau yup lak ngau muka teman saya bukia heme boy yup habu hayang boy frontline workers ane ina dan ibu leaders lan kabang mabu wisdom juga kunjung ya yang lingbu benaksi atau simen lampi emana teman dah atau control memang atau ngonang tahu kaya mah teman yang controller na kawang mungonang tahu kaya makaong mabu habu kunjung ya yang semai buat mah atau cu wan cu si wan lili controller meng na oktam bahasa atau teman muilan atau macam yup lak sai buka atau frontline workers doctors nurses
lanjing na hayang yo local bumainok ka lanjing na pastors lan tani buju ma yo jude mong samu nang mulan pastors lan sa teman ada menyanau film nang day and night they pray for us. But you know one thing what I see what is lacking in our place is people don't pray for pastors. Seriously, pastors lan ning na yang ada phan ba yu pu temang ka na pastors lan yong ai day and night teman yum nang hayang boy pastor lan jing yu pu is teman ada ke yu pu ya bu. Tau kai ma anya na tani buju ma jing ngobu we all know our kunyak pastors atau teman atau ingon khui ngau ngol ka chi atau na chai emana apong me yang khui ye tau bu jing na atau believers landa emana ka bang mo ating me emano ka bang phai yong connect na meng yang ngo yang ka bang mo chu te kun jong ya yang atau believers landa kunyak atau pang yu hada emana ka bang atau mana me fit na iman guna meng ma bu ka dala ni bu ju ma sai bu ge atau text la me lang yong chance mo na mu tau kai ma anya na tia te mana moi lan na cham yu pa yu pu mai no local pastors lan jing na and then sa teman phai sai bu ge nya nau apeng hai oje pang dinan ngi nang ta kai ma pang jim ma tuilung bulan punya sausan balan jing na teman anya ne yu pa han power ban moi lan ha ge ha dau ngau mu tau sa ngau bu ngau mu pli ngau yang bu ha dau moi lan ja yang cham yu pa ayang akim na vote of amena teman phai nya nau one ada women leader Digital Baptist Church. Nah, nama nangoya, wanle nangoya. Wanle. Acha. Teman gue lan jam yupa. Udah rasol pray atau atok tengah yupa. Ayang akimna nang gaya teman dan muhiman yua, muhiman tawa. Ada word of amen nang ikan. Yo, mulan jam yupa. Hallelujah. Yang kemnya nang karena dari bu bang nang bu ba nang ka penyang bu nang halang nang ba ni so si hama yo sila lang naman bu tadi bu hibat me ya ne dai ada ba you ni chung kan phim mà ya kan cha ma mưa vang nang ya chi ya bu yo ada nang ra nang ka ma ba itu siapa yo ministry mo ya boy ba tan ko ya ni pa man na penyong ba boy abun nang mau yang you nang ka sa mo na hayang kawang ba oyen mana nang tanang ya ay bu ju ta yo la cha ba ma ya cha unang si sa madama ba yabang yung yo kawang ko mo ba sa san ba ma ai che na la nya nang sâu sa này nang thui lên này bulan phải nang ôm si ada kia chu ji mai ku chu cha ma tu ko ya ko nang kawang ba ada teman kunyak cinggung cingkang nang sang nang da layang samay wa teman mong yung kaya mo lang na ya ha may teman nang napaw so samay wa ho ku ta mong pawa ayun yung gusto na pa ba kala mo yo nang tuman iyan yan pa hayang dia uya san may yan ocean nang pabu heng ho moy heman kaya tuman yuy ka mikma ngo bu hayang nang sausan tuling ngo bu moy lana hibak atan chaya yang anang meti siwa nang bunga umay tamahan na sodike ya sanya lilak na nang tamenyong yung pabot sa tuman tui so yuy tui chong mayong yuy ka mikma yuy ching mahoya yuy ka dong yu weng du amyang pailak ase mapu yan na tamyang tuman mo ilan ayan tang ma chaki yan ang pawote ka ang pao se wang tang kawang nang tamenyong yung pa dong bu iyan hipaklan kong tumunang dafan na pa Jisuman mayup nang taulan asay jing na upa ng mga yaw. Amen. Amen. This is
my song, praising my Savior.